Linjani umama sihlangana lapho unongibani? Julia Nyandoro. Ngiyabona apha Easter mbona ku quiet kuthule manje wenzani wena la? Lapha ngiyathengisa. Ngizama udinga imali yabantwana school fees. Kodwa asikhona ukuthengisa lapha ngamapolisi. iZimbabwe yathi government yathi is open for business, but now amabhasi abakhona ekuseni 9 o'clock yaphuma lapho kuyogcwele amapolisi amaplane. Bayenza namapolisi. Asibopha. Ukuthi wenzeni? Uthi yathengisa. Wona uthengisani mama? Ngithengisa amabhanana nanka namajikisi bona lokho. So yakubotshela ukuthi uthengisa lezi angithi kwathwala abaphekayo abangena ama license kumele babotshe. Lapho sithinga ibhanana laleli ngiyalibotshela. Elivaliwe namajikisi wona la avaliwe. Manje ngathi kunje kuthule kanje ngeEaster ibusiness injani? NgeEaster le kuthule kutetu amabhasi kudala ehambe lathengela abantu akula mali akuna cent. Abantu vele ba budget ama school fees ini akula mali akho busy la. Yena nxa usebenzile wenza malini kuhluphile? Hayi imali yami ayidluli $15. Ela ayidluli. Kumele uthenge impuphu yethewe. Ngiyathenga isishebo, ngithenga isinkwa, ngiyendlisa ngithengela sengiyavuka futhi ngiyoda. Leli profit incane vele. Ole imali yotsho yabihlangane leyokuoda khona. Urothethe imali $10, $25. Sothenga isishebo, sithengisa sasugijima futhi kuya khona la. Ucela ukuthi uncedwe ngani nxa uhulumende lalele lithini ukuthi alincede ngani akhuza amapolisi ukuthi lithengise ngoba landa uphela awuholi lutho wena. Awuholi lutho mina. Ngila senta awuholi lutho butwana. Asidubekele. Uhulumende nxa esinceda ngama-business. Asekele sithenge sesidinga labantwana ukudla lama-school fees. A day in budget $1 ngichaya club $1 every day. Nxa kuthiwa kusele. $1 budget $1 a day. Ngichaya club ngalo.